Ntukerwa enende rais nedrite ayetongira kenende ntuka ukungwira kurikana katiba ya ndikuru ya Kenya ala nende drite kinyetha kia miaka 15 na oroberwa enende tuketha twikura kia kuma ki katiba ya 2010 ekulikithwa nukona yombanite na kuguna nukona katiba ya kayombanite na kuguna kuma ya yokulikithwa mwakene ya 2010 no drito ya maoni yaku ukurukira namba 223578 kana yele thato ithano mwanje nyanya tukathoma yamwe ya maoni yaku Rwari yeye amara tukupanganiritie kindeto cietu Yara tukudhurania kindeto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Aritoa bakeke mwere akira ngondu kuthomera rungu rwa mitini kwa gairasi Rais Ruto gutongeria ntuko ya kuririkana katiba ya 2010 ikinyamia yake 15. Nkulukia kilo 40 chabangi kwate kada mundeneo ndio chunkoni bwambiriretie. Abunge babede kwendekeria CS Duale guchieberia obichine. Roberto Raymond yetu amadhidhia ni Purity Richard na ngeto Phineas. Imana tude tukotana na mwanko mudiono kithiro kilo nyumendeto kwina kalono kakalawa deto cheweru dhaidhatu ikambiria dhaichuchongwa na chukuru chikiruguro kwa mukondo yue dhato ya mwaka yo mieri mikai ya kinyuma ya karibandarene kubuidhi maandamano bakithethani ontobo mwarimu munene wa chukuru ya Ndarene Day Secondary bakiuga na gutumira mbecha che chukuru opwe achiari baiba chumireti okairi kona ni akwaga kwaniro ko bakiuga gutie tagaria dedira rikiuga kwa kinyanyuma ya bokuringa riboti kendo anyira chiagirite moni kitwandeto mutugi karena otwambiria chio Mieri mikai ikurukite nyuma ya bamwe bakariba Ndarene na shari barabathomithagia na baokere skuru ya Ndarene Secondary gushumiria na mathigi njirene bakiuga gutongire bo mwarimu munene wa skuru eje ne bothuku na no kaguchokia skuru ya nyuma kiri witi na mbere na kinya kiri kithomo na ndina ruwa kariobane bashumirite kaire bare kinya bamwe barabathomagira skuru eje kuonania ni umano chokete na nyuma na nitete nkuma yayo ya ukaberene na bakiuga kinyabare guteta na baikia mateta na rombare okere obisiri batere bariuga batero na mashera monkira na rweje arabugite mwarimu ojo are oskuru eje atera dhamu atora bende kithagia skuru yetu Ndarene kagita kau karare au nyuma skuru yetu nirakurukagia rito iyo makani urongo kagita kau ndirari skuru tura perform very good lakini thaici we are performing poorly asiari bakumira kairi na kariba Ndarene no ntubo kwithirwa manto jera bera kwa beru jorongo ni ofisi ya mujumbe ni akaribara na ndeba shedete ateuka ya gutwika wikinya kiumia kia mbere kia mweri jwa kenda guteta gari arikethare jukitwera kuthamia mwarimu ojo bone baibangite kumira njirene na mathigi na kuthithia maandamano jamanene kuona kioto kia gikuingwa enyathiri maandamano atukandamana twe serious tukaja thithia kiumia kia mbere jwa kenda twagwa gwatwika akethira ario batyo tukandamana twite kinya na gutita kwa mwanka tumuitaite ono tukwetwo kwethira butatu tethia tukathithia mantu ja manene na acani ukauma ukeinya ugacopa waco inyanya na tairi cia tractor ciethwe ainga biashara cionthe nikenda muthirikari nene igatuthikiria ikeja Ndarene yone mwarimu uyu ni na au itaga inya iji ya gutuma batu igutwika
ati eberandharene mwarimu ungi haretwa muthiene ni barombete rwangi rwa kithomo kaire kubathikira kenda skuru ewe gatiga gucokana nyuma na bakiuga mujumbe wao Robert kubatetheria na Remi Buru gitumi bethirite bakimumeneria bonene kwa uchukuru yeu itoriterwa principal au nete Sandraki na nene babatie si batutethia batoeberie mbiti ejete ati tutikwenda principal asani aende Sandraki one time nonto kinya promise ira twikire gutebo mwato ingeria na ndetega mwarimu karemerete twimwiraga Mandarene gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera teto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare na cukuru ya KK Mwere ire ya Kirangondo Egembe Central ni atikiniti na ya kwagaira asibia PP1 na PP2 na mwaka twitite ukethirwa kwena kirasi kia grade 8 cukuru tena kirasi kiu kana kinya kia grade 9 cukuru ire na nkuruki ya ritwega na rimwe ni gukurukira igita riri umunde twikuyiri kinya ni mwarimu munene wa cukuru John muchekia kiromba thirikari guchumiria na endo tetheria kuthiria thine Nicholas Chabare katumenyeria nkuruki. Sauti gani? Hii ni sauti? Good. Hii ni sauti? Tupigeni makofi. Good. Wanafunzi wa PP1 tunaweza kusoma sauti? Ana abane ni bairasi bya nasare kana a PP1 na PP2 cukuru ya primary ya KK Mwere iraire wandi ya Kirangondu Egembe Central ana baithomera anja kwethirwa kinya irasi batire na biotomera nonto kinya igitarira bakari nyomba yithagirwa ire kanisa ya AIPC enterino cha KK Mwere. Isi ndi teachers tutirebo kuwa na baba githomera anja niba bena unini bwarimu uthiari bakonegana ni babeo bara naziari atiri baba korea naziari baba tembeza batengemea mwato ntuku muntu atumba kuona mbeza atetemete bara kanethio ntubungi ko tie ngwiriria kuno kwinkolo mangaba neto genene athondeka arimu ngenda ana baba atethuka na niyo nguzo mwimwira yokuria ndi totha utera githoma na bagamba na orwani ntore itiriega lakini to wandika arimu ba to babwithi muzigu manthi skuru ya kura twena thina ya kwethira totena arimu ba nasari na thina ira tokulukila bonene itwasi kinya mbia cia kuria mwarimu kwatweka kuria aciari batene kinyo ecoba kuria mwarimu. On a serious note, nontarimu mwangathai baritana on voluntary work aciari bari mwikuria nya mbeca ira bari na twana tuinge twimechie nonto aciari kuria mwikuria mbeca kango Kamwere twaite Sheraton kana wa class ni sponsor ara namba PP1 batumera room emwe na bange nabo PP2 batumera room inge na ribo tutukuromba our evo county government etutethera na irasi bya isindi na arimu balatu barabakwenda na most agent kera theneu ya kwandika arimu enia na ciari bani ni muri oyu nkuruki iyogo cukuru yena na nkuruki yegana rimwe iritwikikana ate kinya bioro gutire bioro birario ikioro kimwa kigitumagirwa ni ana abantu arume na ana abari no ende mwarimu munene wa cukuru eno akiuga ate kuma mubunge wa Egembe Central kurionga cukuru eno na ekanire gwirane ate akathi na mbe na gwaka bioro 10 cukuru eno twina thine nene nonto ba kwithira muritwa wangao sina boys baeta kioro kimwe na ni kioro kinya baukinya bakatweka baenda kinyobuga batera aroka kuo mantu acioro ate arimu neka bambora na kwambora na tona na batona baita cioro ikuringana na uwezo wa kile aciari batomba obie aciari batacero na ntiri bakareta roiso sukuru nontire date na feeding program ara aciari bacubacha kurima mundo sukuru na bakona mithere ana bakona bakuria la mwanja nontane ana wengi bakana miche awapate chakula kuma cukuru ya primary ya KK Mwere Beton Class Chabare. No twitha na mbere ni ati katiba ya Kenya ikinyitie miaka 15 hirwarine ndia kariba miru baba ingeni bakona nindi kwina gitumi kia kugarura yamwe ya mantu yara yabakwithira yabakiona yatiagirine ndi amwe nabo akaribani bagukenera mawaya yara ithirite yake anakena katiba yario kyoto kyo muntu kinya kithira ibakona ate kathirikari magita kwa magita ete kuthingatira ontobo
Au otiga ga tutete tiako. Ondo function zira nyingi ciairwo cia involved. Siku involved cia jakire thirikari cia matura. Tombira gututethia. Barabara ile nyingi twacokerwo kire thirikari cia matura itatutethia. Sibitari na ndi sibitari stenda wakinyire cio ngwa ciita kwa level 5. Ila ciaire involved kire thirikari cia matura. Sitatutethia mwanga na arua. Lakini Ruto kuja na rutha thaa ici rwa katiba na wengwa nuo miunite mwanka anogia bere mbonde kuna katiba na sheria utero thabati kueja nende kugwirwa gwakwa ikwethera ngugi ita affected arito ba skuru ando bothe ba ngugine aete ando ba rutha bara elected MPs MCAs bara bonde bathuri na ministers boete rutha beto sereke indo bira botuia kitija kia senator gitio tutethia kitija kia nominated MCAs sijui nominated MPs they are not helping us in any way ukona mbecha yuba gutumira bakire wa at least icio ciethera ikigita maendeleo ge constituencies cietu counties cietu na kinyaja mbeca yu ciarito ikora cia capitation hiyo pesa wanapewa inaweza cover. In terms of implementation katiba ni implement almost 70%. That percent niyo kwenda dosari kidogo. Muno tukia kuloelia the working relationship between the county government na national government. Awiko kwa kwenda challenge kidogo. Muno functions ila share involved. Ndendo pick health ere example. Feeling yekwa ira nene ndenio that health kinyaru areta badi kwa involved. Reason ni moya the essential services irashi abati kwa retained idirkarira nene ke county government itena capacity nuntu health consumer service it is a profit making service. Mantuza water is fully devolved function lakini money kana function area money tego follow the function becha ira nyingi still nitiginara national government na mantuza gia planning into binge housing na into zabi bateri kwedro fure bigia execute wa county government lakini mbeta 85% cha tigero na area kire national government then 15% yena na county it should be neither katiba ni uga 15% either the minimum ire kweza county kwena functioning nyingi cha tigero thirikari anene na itegotethia itego support devolution gukungwirwa kwa katiba nteko meyane mbie gukungwirwa nuntu mbonete antu baturite taka gutewe adibagwata na tukionaga ona twa thura tongoria bariruta wira na inya batigutumira katiba okatwira wa katiba kuronde kora kintu etera tuone kiruta wira ogu yeje rutete rutaga rari no rietwe twiguja katiba itu ewo gwina katiba lakini twetera tuone mubango uria bamirura nikende rute wira gutiwira endeleaga uhoro wa katiba ino na yetukuateka itukiti ni tukirwe nega tuika ni mbega lakini etithingatikaga nuntu bwa hongo kuingia bonaja ka it's important ekari looked counties review ekathithwa bona nkiwa nge support sana inyago tuika Meru county kwa 2 counties no ndoresi ya 2 counties tukuona more resources into binge nkuruki bikomba kweja ndene ya county eu na bigatethia ntu baba inge nkuruki at the same time kire manto ya guchange katiba komba kwethira kwina nya leadership ya mtu wito prime minister na leader of opposition kana mutongeria wa upinzani comfortable na some sections cha katiba ina room ya amendment lakini ebati kwethira ere people's initiative the executive initiative ne people's initiative so ikiatumio gotaka kona punguza mzigo ni egwere na BBI ni egwere ni untu chionde itare people centered initiative no mnekena Ruto 85% in matters kuthiatira katiba yetu ya Kenya nonto naichiometie naitanetia katiba bro kuwa kuruki ya kilo 40 chabangi ni watikene kire kiondo ne mundeni wa mayani yu Hassan kaburuntura ya gaita wero sublocation na county adrakanithi kuringana na mukojoro gwitite kuna nkomunene yu ni ationere kiondo kyo blue edirani india kyanji ayika korito na utigera edira chimana kiana bangi ko mabisa babrithi bambirite chunkoni roko bokoni nende kare bobuke yende andwa chenda chembokita bonekete kumatapone nentere yu
Majani ni mamukuru wa San Kaburuntura ni agaitambare cha wirukire gicigo mbunge kia Mara. Kogoro mwekuru wake Monica Kaburu akethiranagia komo ya wankanya Mwangi majani ni mamaro na Kimbagi na kumera na Ruiro. Ni nyumire wane na mugundani gwakwa Mouro. Ngite kungania tumate twagwakia Mwangi. Ongiunganagia tumate ni monire Kimbagi kithithitwo manjani-ini. Kirakuneketwe na ndaga ino ya manjani maria mundu atucangaga nini mambanji ndagara ino nyumoni irakunekete Kimbagi. Riu riria ndiere kuraitha ngiciria ni manjani makwa mekiritwe mate ni monire mbagi ya mburu nie no kwambitirie na ukanera mukuru ngona mbagi na murigo wonekana majani ni Mouro ndemana na speed kukinya na ndona ni murigo ni mbagi ndito ndagire kumyukiria ndegwa ni nditwete gukirika ndona ni nteme kunura ntambite gwita area manager ngote ya museo ngitwira twinoe ndireje nyonkunurire tuingurire bagi twethire bangi twega makwina nkunira ari iguru kuna na shuka na nkunie ngi na nkunie unene indi nyuma ya gwetaitana na kurukungaunga na bakiruguria Kimbagi kira barethire imurigo wa nkurukia kilo 40 bakirugurania barethira ibangire mboganie mago kunura maya nene baire ni makunurire maona kikunia kirakunikitwe na gicuka kia waiti lakini makwobora murigi ngunia yo makora niyo mambirire ni bangi nunu niteka ni meje ninde ni mionye the first time Theto ino ikojiritwe ichabuchibo ambari ino cha Wiru Linus Mbae ariuga no abathingathingathĩtie na kũnunkanunkĩra kenda kũmenya bangi ino ni ao warĩra bangi ino ethũkĩtwe na gũkamatwa iborichi bagĩtuo kĩa borichi gĩa Chogoria amba kuhakikisha umane bangi eku ya approximately around 40 kg na ikyo ndeta officers ba Chogoria police station na nikienda tumba kumembuku tukiroda investigation ano nto in between border yetu ya Ganga na Chogoria tumba kumenya nuri kuoengwa umba kwirwa kiendagiria na beto bangi ano nto twe thirikari tutikwenda na beto bathukua eto go suspect no idwa o ya peddlers baba area mweria ano nto border ni kabisa about 300 meters to 400 meters kuma mweria market ni ala tumbodi Chogoria na Ganga nitugu suspect no iro ya kuma irieu no tiga bado no tukura investigations nikenda tumenyo namba kwirwa kwina omwe within us onwe pedira no tiga uchunguzi no kuendelea Theto ino cia bangi no ciumbukite gwarira andu ayegie bangi na nkinya ndawa cia kurebia nturani no ithiritwe kigwata Mwangi gwa Kagita kiripotera Ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Abunge babethi batongerete ni seneta wa Nairobi Edwin Sifuna nendi bakwenda minister wogima Aden Duale achibirio bichine na mpwe muno nikiria bakuwa niwe kujura uchiendi na kumania nedura rako ngikambeje chichibitare kire gutumira sha Kagitani okau nibakuria CEO wa sha Masi Mwangangi ethira kebelo bichine nonto bwamba barabukwithira nende bwe kujira wa Ruteru. Abunge na maseneta babethi ndi angwatanira Kenya moja leo ni bemuriti na kule waziri wa tungata bamwili Dendwale kwebo obisini ni kila bakuene kwithira le mustari wa mbele kira wamba bwambe sija mwingi kire mubango malimo tungata. Enough is enough. We now demand for the immediate resignation of Honorable Aden Duale, the CS for Health, for number 1, conflict of interest, number 2, complacency, number 3, trying to hoodwink Kenyans with theatrics of summoning the media to harass facilities, to suspend some facilities. Kulingana na bunge baba ni bathithio sonkoni na kumenya ati waziri Aden Duale ni akulingithani gwakue na kambuni le thondekete mutambo wa SHA. SHA is not a reform. SHA is a grand calculated scam. We have uncovered evidence of deep-rooted conflicts of interest. The Cabinet Secretary Health is reportedly associated with the same company that developed the SHA system.
abunge babo kagita gaka ni baulite CEO ankiamene Ashamasi Mwangangi na mwikali yetu ankiameno Abdi Mohamed kwebo bisini nonto bakwithira bagitetheria omba bobo bwambesa ja mwingi. And we demand the immediate resignation of the SHA chairman who is associated with Ladnan facility, medical facility. We also demand for the resignation of the CEO, SHA, who is facilitating this theft. And we are telling particularly the head of state and his friend Duale, Kenyans have unearthed the scam you schemed to put in place for a long time. Abunge babakiuga one jikaro jia bunge jia sokera bakambire nkiamea mwanya ya kodhidyo sonkoni kire ungumane bobo. Aidha kelegaroni ya Rais Omde, Rais William Ruto ni ataterete mubango jwa SHA na kuga mubango jwa na mitambea inya ile kumba kumenyamba ba message ya mwingi na gutino silingino ya mwingi ikehedula kiola. Ile wizi iliangusha NHIF mpaka kukuwa na madeni ya bilioni 30. Haiwezi kufanyika ndani ya SHA. We will make sure the digitization process of SHA is what is making us to detect all the fraudulent claims, all the ghost hospitals, and all the fake patients that are attempting to carry out fraud in our health sector. Kumamuji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi, Wakadenya. Right, na nikumira ninde hirono tukida tukiona kanya kuno kaindi tuchogana ninde tukida tukiona ugebwa biashara kumantere chema wara bonekete kumenerio rawaringa bana account ya Meru Kaira Mwangaza. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe shia kushorere goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. No kwenda bikibiki enjero kana guchinchene yaku inkuru na enjero ya biashara kana ya otumiri bwaku. Machoki ni bikibiki muthemba jo Captain na Taiga ire ni cionjega guntukuri na mabari na ntere ingi cionthe iri kuonekana na maguri jate gukuinyiria. Njo nduka yetu mucine jo mutindo na iturugura ntuko cionthe kuma Jumatatu mwanka Jumamosi kwambirire thejiri cerukiri mwanka thaa 10 ciogoro. Kurukino igurire spare parts che muthemba junthe. Turi akwina Kamawe building. Njogore bikibiki muthemba jo Captain na Taiga cherangie ntune kana ya blue. Turingire thimu gukurukira 0799 279 966 kana 0704 750 068. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugateka kuraja. Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cieguru na ere Meru County na marija ntheburu. Ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iboruguri kire courses iji: Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology,
technology, hospitality, institutional management, fashion and design, Odell, virtual campus, open distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amiro gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, technology for innovation and development. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. Oh, so now wewe the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job, Steve. You're stupid. Who doesn't want to be around Jackie Matubia? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. Peke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa Kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Ore mwarimu askari muritungo thirikari nene kana ya county tukureterete super mapato loan irene uteithio bwaku kuma kire yetu sako gukurukira payslip yaku ukaewa mainde kumije shares ciaku na utigwitwa guarantors kana security kare kama thina ja kigina ja kuinyira na yetu sako ereaja no ugwate super mapato loan orio kwenda no kare na miaka 8 na marija 1% reducing balance o mweri nitutithagia kinya buy off kuma konge riongera rwangirwa yetu sako akuinawe uciandikithia no ringi thimu kurukira 0724114444 kana 0111038000. Super mapato loan by yetu sako. No collateral, no guarantors, just possibilities. Poshmark Meru College ni kwa kanya arita bonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu geshia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bo mweri jokenda ni bwetete na mbere eja wigwatire kosi ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere di munamba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar.
The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on StarTimes On. StarTimes, enjoy digital life. Guys, mwezeni wait. Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Right, hano beno ntuboko thethite na mbere kwatanira na unitu ichukerane ati nende ya biashara bama wavoiri mudhuro ibameneti ora wari governor wa county Meru Khaira Mwangaza nontu bakwagira giteyo governor mutumana kumuwa na mwete ntuko 45 chekwicheberia gitene kyo governor akripa ni bedrete nende bakyora kya Khaira Mwangaza atigana na mutumano nto gitene kulingana na katiba ya Kenya bakimuria ati kuringa siasa nontu Meru nende na thiri Marion Karugi na ugebwa biashara ba na kiugete agakaroroka kaga chwa kiawe na bwawe na ende anaimbetie tokai jamu akoroka na jangu tuele nyomba. Khaira Mwangaza asiporudishiwa kiti yake in 45 days, siku 45 ndio tutachukua nini uamuzi. Ni miario ya uraurari ngavana wa Meru Khaira Mwangaza na mukuru wawe Murega Baitu ya usikura ngavana urorite na Reverend Mutuma Ntwethingia. Miario Khaira wite no mwanka Mutuma akaruruka etikira kwanikiawe nayo yukiriri na kumenerwa bunene ni ya biashara bathoko ya matunda ya Trande na maua barabe na muthuro yo munene ni Khaira na kumuria na iwate na ngavana Mutuma na amenya ati nengiro etene akarenthi onura ngwiritawa apo mangavana ndaiberu akiuwa Mutuma imono ankwenda muri atere owe mono re meri wani obisine na owe Khaira te mono no re koritete ngwe ere kuoneka ukethirwa mono ni ekarita ngwe era tukuona ngavana wetu Mutuma aritete tekaba mono yeta obisine ke owe murume oke agarwa makuwa akweya na ntuko 45 we okwaya na ntuko 45 we ni nani keza no kwenda kwaya na ntuko 45 eta Supreme Court nabo etere botabothireria mamba yenu nao batu ithere twenda na there itwameonere Meru batu bira twenda imaendeleo rira tuthitheria ngwera tukona tuna maendeleo batu kuigwo kunura kwetu itonori ndake akolelia Mutuma na nori aitora Mutuma na nori na tolelia batwe no tui batu tukuritirwa ngwe itutukumea oyabo Mutuma ngavana wetu. abiashara ba ni bamenerete Khaira nontu bakwira Mutuma akarurukete kira kwanikiawe etekewe kuwa akarurukete kyaku ka umera nete kyaku o nyumbe ku aratora kyareta kyo bisine county eto mame othwanie wacoka ndona we mwirati na araundire makai koterenda aunda no ntobiyo to maunda itherera Meru county eteke una kyo kuwa Mutuma akaroroke testu ira ciaku cienara na takwetawa na ntumbori nate te bira byaku bye ntumbori bya soba seti mam
ete ikatibe muthike emwetekeretia karere ogaru are nyango ko ciaku ikaiyo ntora no bati weta kuringa riboti kwa sibo no nto we muraio kawaida otegete muntu mutuma karirite kawera na ikarurukire na areta riu mutuma no iwore au na imutuma tutambua rende na kwera owaga wera okarerete renge ko kaule ne story ne story ke wowe na nyawa ke karera kinyoka kyoya to mami koke karoro karengero kere kama kawa kaira ke bia no kwere otiogera renge no gere mutota kuringa nyane ya kya kione kinara arafu atele kinyai ku kya sniper na to adhiga sniper lakini orenda mamba ke oto tio kwenda mukaira buru tio kwenda yeto na anjeso mario no ore buru to korea ndira kawira neke entrense kithe no tumwinga atiburi kusumbura atiburi kuthetheka mutuma nto thingia wenda nakuwa nyotha inkamwile nyotha iteni itiaruge kawira nibamenereti mubango ya kawira ya okolea na kuwa ni ya kureto kya Meru waturete rokolea sio masikini Meru okolea sio masikini toto sienda Meru batu turenda maendeleo era MCA beto no ntoi baba mbungene ruare ibethero bana sheria ekore seria erete wete keria manto ya okolea no ntokolea ni omaiskini ndene Meru County. Kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenyua. Gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata natongeretie arimi bairia kuthoma kumania na bura arimi ba Meru mombanite ikirikona litangiri mangiri ndia maana yontuko timu nene ithirite kya mukero murungamiri munene wa Meru Dairy Union newe Kenneth Gitonga County ya Murang'a nendere ona litangiri 50 na Meru ikiona litangiri maana ya 3 muthuri Muriuki na ndeto hii. Gavana wa kaunti ya Murang'a no Irungu Kang'ata na atongeretie arimberie kujaja ndene kaunti ya Meru bakinyite gikithikeria ke Meru Dairy Union nikenda bomba kuthoma mantu jegiria arabetu bakiamukirwa na bisa munene wa kithigiki no Kenneth Gitonga aito kuriongeri gavana wa Murang'a His Excellency Gavana Kang'ata wa Murang'a na to agutwira mibango ereno ya gutethia rimba Murang'a na tukumwira arimi bonde ba Kenya ni bena thina imwe kwa uja gavana rira kwaria na gavana wengine kana gavana babangi ibageria kuona ura bombo support urimbu bweria na ingwetikia tweto ngugia twikabwa delegation kutoka Murang'a County kusoma mambo ya maziwa, kwani Meru inalipa mkulima lita moja shilingi 50, na hiyo ni kitu ambacho pia sisi watu wa Murang'a tunatamania tufike eneo hilo. Ili maziwa ikuje hapa vile mumeona leo ni mambo matatu tu, ni mambo ya genetics za ng'ombe ama mbegu zimetoka wapi na ni aina gani. Alafu hiyo nyingine ni chakula ya ng'ombe. Ng'ombe iko na chakula ya kutosha, ng'ombe iko na quality ya kutosha, na ya tatu ni mambo ya disease control. Na ndio mnaona tunafanya juice chini. Saa hii kuna wakulima wanafundishwa mambo ya vaccination, ile serikali na roll out inaitwa mass vaccination. Kaunti ya Murang'a kagita gaka ithieria yake 50 ngurana kaunti ya Meru ire kuthieria 600. Kama union tuko na kama 50,000 liters a day. Na kitu cha muhimu sana, tumejua kuna siri kubwa za kufanya kazi kwa umoja na kushirikiana ili tuweze cut cost ya production ya maziwa ili tuendelee kuwa katika hali nzuri. Meru haja tuwe kama na nderia on tuko 600 liters on per day. 600,000. Kwa hiyo alimi ibai miso bali menainya ndaba bakona pesa. Oto tugaga masiwa ni pesa. Kenneth abisa munene Kenneth Gitonga akiwa na kithike Meru kinjere nenjega na Meru beto na mbere wekira mandu jegeru mberia. Athaize angera riba Meru eria itwitite bwega itwendelee kuongera ng'ombe tongere kuongereria na mantu jakara bwega. Rira twirigite muchemane aja na president itwareterwe mbeu na itukubandithirwa ng'ombe cia seximen na 1,100 jana na murimi rota bandithia ng'ombe runga matafadhali kana kwina mbegu injeru chieyite na chiena kuri bwandi iko nengane wana 2,100 jana.
Antone ngavana Murang'a Irungu Kang'ata ethwa kwa gini kithomo gikirene kira bathoma ndene Meru mantu yegie ngwataniro wajomba gutuma antu bakithoma gitetheka. Tumeona kushikana ni nguvu na utengano ni udhaifu. Bila shaka mambo yale tumesoma hapa Meru kuhusu maziwa ni mambo ambayo hata sisi watu wa Murang'a tunaenzi na tungeteka pia tusukume watu wa Murang'a hivi. Muthuri Muriuki, Woro TV, Muthuri wa Kangangi. Burandi yokugira imera roye Joa Bula Ade Irrigation Scheme County ya Garissa yogatetheria na inya manokiri okuria bwabya kurene ndi na kinyagu kiria na kwagirithio turo bwarimi kumanya makitha yameya na kinyagu tigira kwina ruyiro kwana rwantu gutumira nja chiao na kinya kenderia. Burandi yoyo idirite yukirota kuthira mathina ya wagi warui burabumanagia na kwithira nindi burete kugana kere minister Mugari bakinyia kiria Kenya kuromba Rais Ruto okuthura nindi kana kwithira kithira kwatami ile kenda wetana mbere kurita ngwire thirite akiona nakia. The investment being made here will contribute on 3 fronts. Kwanza, food security. Bila lisho sisi hatumu, si ndio? 2, employment. Vijana wetu, wamama wetu wote wapate kazi katika uzalishaji wa vyakula. Number 3, kupunguza ile foreign exchange tunafanya kule, tukiagiza vyakula kutoka sehemu mbali kwa mbali tunaweza vikuza hapa mheshimiwa. Na ombi langu ni kwamba hawa watu tutatembea nao katika hiyo safari. Wakihitaji mbegu, wewe ndio link kati ya mwananchi na hawa watu wetu wa agriculture hapa. Wakihitaji fertilizer, wewe ndio link. Najua bei ya fertilizer mmeshukisha katika kazi ya William Samoei. Shilingi ya Kenya leo iko stable, si ndio? Uchumi wetu unadhibitika. Sasa sisi ni uchumi 6 kubwa Afrika mzima. Inamaanisha kwamba serikali inafanya kazi. Na ndio maana tukija 2027 pamoja na rais. Tukija tariki 2027 pamoja na rais, msituangalie rangi zetu. Nimesikia tunaweza kuwa sisi adhala sijui nini. Adhala, si ndio? Au weupe. Msiangalie urefu wetu, si ni kweli? Na msiangalie ukonde wetu kwa sababu wengine sisi ni kama tulikula nini. Unaona? Mtuulize tu katika hiyo miaka yenu 2, miaka 3, miaka 4, miaka 5 umetufanyia kazi gani? Na mimi na PS kama majenerali wa Dr. Samoei William Ruto tutamwambia mheshimiwa, tulikuja ground, mradi wetu ndio ule, wamama wanalima mchele, wamama wanalima mpunga, wamama wanalima sukari, wanalima horticultural products, na ndio maana tunasema mumpe nafasi mwaka mwingine, term mwingine moja amaliza kazi yake, si ndio? Hapa mnasema term ngapi? Wacha nisikie. Hapa mnasema term ngapi? Hapa mnasema ngapi? Mswahili anasema mchezo bado, si ndio? Huu ni mwanzo tu. Hii ni lele, ndio tumeanza kazi ya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanafaidika. Na mimi nishukuru kwa sababu tumekaribishwa hapa kwa heshima, si ndio? Wamama wapiga ngoma mzuri. Hii instrument nimeiona tu hapa Garissa peke yake. Mimi sijaiona kwingine. Acha tu niseme hiyo. Mimi nimeiona hapa peke yake. Ninachokisema ni kwamba mheshimiwa, culture yetu, diversity yetu ndiyo nguvu yetu sisi kama Wakenya, si ndio? Kwa sababu we are different but united under one flag, under one nation, under one president. Na mambo yetu yote ni miradi. Kwa sasa tukija 2027 tukiwa na kijana hapa Duale, tutawaambia mambo ya tuta kulingana na kazi tuliyofanya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Right, na nikumira kinde tunende tukutatu yegera katanta kinde tuchetu nkatho na chono ntoba kwithirwa atanirite na batwe na kinyaki baraponde bomba kumbithia ndetu chetu nkatho na chone ende karikana ende randuria kuna ryo tiringe ende nderia rono kalawa tukurikia tukuru omuntu tubone ende nethira kirura biachara ekie kalawa ichomia arura buchiri
buchire nene ndakia nyama ndakia kendi nyangoko akende ngituyo lakini che nyama tukwe more akinga madhaeneo tuko kinto dhainya cho tuko eledi chere tuake irakulukite na nangite amuria wina ngoko mbenderie kalawa muira yindi nio amuira wekera latrine kalawa dhana ngoko yari mone onke tiere amidhane kira latrine ya kilo yele makro kana muchero amuria wina ngoko ingendi tarito anini amuira yindi nio amuira okirayo kalawa yukie nani onkacho kia aturani oringi akimea jero atame amika latrine ndo ntona ikiru akiwa arende ndi tarito onto ekete latrine na inyete latri akiara aithete kende ritwa na bongo kwa ritwa ya kilo 3 yo kwena kilo ile changoko na kiara kalawana ijomete kwinye ile latri muchere amwira bas kwenda ngoko kilo 5 kunko jire nerengi uchokerie wakalawa bwithirie acha maneno akwira Purity Richard no kormoneto madidi oroberana ngetwa Phineas imana ndo tuko popoya